Tessa, kemari Tessa. Ya, Pak. Sini lu, duduk dulu, sini. Papa mau tanya, duduk. Kan anak sekolah. Sekarang Papa mau tanya pangana Tessa. Siapa penulis teks proklamasi? Ya, Ya bikin malu ya. langsung lupa, Pak. Sulama ndak baca-baca buku. Hah? Ngana nih tahu. So itu ngana mesti rajin. Jangan baca-baca ngana pe buku, jangan malas. Ya, sekarang kita mau bertanya Papa. Papa tahu siapa tuh Om Tian? Siapa itu Om Tian? Pahlawan apa so dia? Papa nih tahu so. So itu Papa jarajin baca Mama PSMS supaya tahu siapa tuh Om Tian. Hah?